Chief Minister Okram Ibobina Nungai ki JS sing awari sanabada yanam furakre lilong sa sing changja famlau dun leidaba singna yum da hanna nabsu apil tawkre Khomram Ratan ki mathak lauthok ki wanted tek lauthok pi haidam tha ki petition ki case Manipur High Court na lakhat kre makata ba hearing July 13 da chathargani Scholars ke senfam pithok tabagi mayok tak ngasi M sun aluching ba mahiroi kahu man not AOC ki lebe MOBC ki directorate ta thomjin grey Manipur lenga ki makada leriba loisang sing director singna paumi singa tham sumna unaba ki thoram chief secretary na DIPR complex hongdok grey Amasung member ahum saba Press Council of India ki team mangasi Imphal thunglakre Manipur ki journalist sing thengna rim khudong sa da sing khanagadori Mayam khurumjari adom na yangbiri bas impact news ni ay okram somendro na hujik pungja asi pawgi mroi ba paw sing miam pijari matam khar ki mamangda laibak thiba thodok amada nungai ki khunja sing lilong chajing community hall sangja phamlo dun la ki ba adu ngasi minister ki secretary Chief Minister yauna makok thongba official single oinana sa matungda yasina purakre security nangak selaga hingminabagi mahuta ekoi masel pukchen khojen tinan leminabana asep mari purak ngamgani hana Chief Minister na amuk hana phongdoki warisana tung pawmi singda awafam asi phongdokladuna Chief Minister na nungai gi praja na pamagi matungina nungai da mafam zaba ma yenglaga police outpost ama thamna naba government thabok paikhat lagani ngasi wari atai sanaduna nakal ani gi marakta yasinaba purakpada Chief Minister na ngasi gi mifam aduda saruk ya kheba nakil ani makilup khudingmak amadi nungai gi praja singda thagat pe phongdoki Chief Minister na ngasi thenglabusu thengna lilong sa changja famno duna leidib singna yum da hanbin nabasu apil tauki Security thamgani sarkar ki darkar lai mafam da security deploy tawgani adubo security na akoi ngakpa budi akoi masen thajanaba aduna hena nungsinana chanana leiminabado maduna hena comfortable oigani aduna hena akoi nungai bai hengani security na akoi cordon tawraga leiba budi haina akoi tawbigano haukiba na haukhre laibak thiba leitaba khotaba yaukidaba mayamse akoi kauthoknarasi chingda leiba ichinau tamda leiba ichinau akoi manipuri ngaktani akoi punamak sida pokpani akoi punamak sida sigadori Hauze lilong na sangja famlo dun lai banung gai gi miam gidamak nomagi oiba free health camp pangthokre hariba lemna lai magi camp adu lilong panchayat community hall da pangthoki camp asi Zenims KSA amasung Sanura lamjing kanglai pakna pun khusamna duna sinmani laing bala ko mioi singda lemna hidak langtak singsu yenthoki amromda thangwiban sinam lekai naharul laisem club nasu sana thakna ru polam sing tengbang oina yenthoki KSA ki secretary public grievances KA Suras na athu matamda nungai gi miam na khunda laita na ba government na athu matamda warusim purak na hotna biu hana phongdoki ngasi akoina awaba tariba mayam jam matam sana solve to biramagadi ngasi suyona to biro haijaningi matam amana mungnaba amaga nakana kanda yanadaba laise government gi asoibani masi matam sana control to bi ngambiramagadi ngasi makha tabje thokcharamoi aduga makha taba yam thuba yasanaba am proktragadi makha taba khongjang mayamasu sangjal loi hani aisu leijati aduna nakal ani maki biraga government na yam atuba matam yasanaba prokna basu haijari Handak nungai da thoki irang mari lenen saliba tha sikitang anida nungai gi praja singna masa gi khul thaduk tuna lilong sajing amad iram sifai gi mafam singda relief camp hangnu changjafam longna riba sida hauji lilong sajing gi relief camp ta leiba langam ongbi sandrejini chahi kuntra taret mapuroi ranjit masa ngamlak tabdagi not AOC da leiba ras medicity gi high dependent unit aru phibam da laikana kre nungai gi thodokta alanjen aba amadi sada thakta badagi mahak angarang pung anirom tab matamda porom patale be jenims da laikat ba puraki bani tungda angarang numdang pung nipan makhairom tab matamda ras medicity da amu pukhalaki doctor singi matung ina anaba si haujiti khar fagat lehana yungmanu gi mioi singna phongdorokli
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯁꯦ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯏꯔꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤ ꯔꯥꯖꯗ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯟꯇꯦꯠ ꯇꯦꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯁꯨ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ JCLPSꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ PROꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯕꯨ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯟꯇꯦꯠ ꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 5ꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ PROꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ 19ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏ JCLPSꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯟꯇꯦꯠ ꯇꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯔꯟꯖꯟ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ PRO ASP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ OC ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ PSꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ Advocate General TH Ibohol, Additional Advocate General N Ibotombina Mahut Sinki, Loinana Petitioner Gimaikadi Senior Advocate, Khaidem Mani, Senior Advocate Irom Lalit Amadi Advocate Rakesh Mahubumna, Council Oiki. Nakalanimaki Oiba Warol Tarabatunda Acting Chief Justice Rakesh Ranjan Prasad ki court na Khomram Ratan ki case asi lokat ki loinana case asi ka mari lenaba Judicial Magistrate First Class Imphal West 1 da Khomram Ratan da FIR Saliba Madi wanted take Lautogiba Siga Marilina record Pikalan Kangan Crate Loinana, State Government Gimaike de Kisu counter affidavit Pikalakpada Ayaba Piki. Khomdram Ratani Kiasa Siga Marilena Makata Viharing July Taramatoi Nintokab Mita Taragani. Judicial Magistrate First Class Imphal West 1 gi court gi case Siga Marilena Magi Matakta Lokaliba FIR amasung wanted lautoiba Sigi Marilena ba relevant case recording High Court Pikalana ba Kauhre, Magi Matakta wanted take lautoiba se Lali Haina Mana Tabaki case se High Court Nalogi Bagalona Marilena ba Police Department da Aduga Sarkar da Che Sang Marilena ba wanted take Tagibagi FI Lokalapigi Labor Puna Magasi Pikalaka da Vani Aduga Makatana Court na Kupna Kanera Matunda Kapam Topra Toktabra Habido Kanabatare. Amaramda Khomdram Ratan wanted Lautoki Mayok the same Kib Ashina Ratan the wanted Lautoki Basi Handok Trabati Makatana Kong Sanction Hodagan Hana Lautokre Nasi Singjame Ketruleka the Leba Singjame Tong Wangma waiting set as Zasiga Paumi Singa Unabamada Zasig Wangloi Tongam Darana Haikibada Ratan wanted Lautopasi Yaning de State Government passed Oki Bill Sing Central Government na Haksin Laudabasi Akan Mong the condemned Tawi Fongdoki Mana Makatana Yellow Mikanan Sanction Kib Yoda Mairoi Robin Hood na Laikidaba Sai Ama Farakla Power the Manipurgi Yellow Missing Kanba Subservice System Tamangam Dabasi State Government as Son Bane Atu Matamda Anabu Bill passed Auduna Yellow Mikanan Nabahona Drabadi Manipurgi Civil Society Kusam Naduna Zasin Akan Kongjang Sing Sanction Gani Fongdoki Loinana Zasi Nasanction Lak Kongjang Singi Makatarapo Oina Hayang the mass rally sit-in protesting Sataba Horagan Hari. Yellow meat Kananabakidamakta Anova, Billam, Atomatamda, Semba, Aduga Manipuri, Assembly the past of Duna, Quigi Billasi, Ekonduna, Quigi Yellow meat, Kananabakidamakta, Ain Nama, Atumatam the Levakida, Sanahan Gadabani, and Sansalam the Bamonda, hesitation, Anova, Sansan Lakani, Hariba Sansakumatamda, Manipuri Pajamayamna, War Musuana, Tungi, Yellow Missingi, Kanbiraga, Kajitang Awasana, Kaminasi, Aduga, Hariba, Ikon Sansela Kadoriba, Kunjung Singasiki, Apapata Daita Kudima, Manipur Shakarna, responsible Pugadovani, Daita Logodovani. JCLPS ki hog lai khitraba miyam na lamjing maira haina mingthon pi kharaba mairoi sapam Robin Hood ki ningsing thorom tha asigi nipan da pangthok mahakpu lairon chan khiba mafam awa chingda pangthok lagani hana JCLPS ki convener BK Moirang Chana phongdokre
नोंमाइजिंग सिंह सरुक अमा ओइरिबा अवा चिंगदा पाउमी सिंह उनबा मदा बीके मोइरांग चाना मखा तारदुना था सिग निपान पांगथोकतब निंगसिंग थौरम असी अयुक पुंग 9 दगी हैकत लेकत तब हौगनी लोइना अयुक की पुंग 13 दगी मियाम गी मिफम अमा पांगथोकतुना खना नैनगनी नुमिदा सिग नुमिदांग पुंग 8 दगी लमदम असी युमथोंग खुदिंगदा मैरा कटपीबगा लोइना लैरक सोरोक सिंगदा मैरा कटपीननबसु अपील तौरकली अमरोमदा लागिबा नोंजु मिफम असदा येलोमी कनन बिल पास तौगदबने JCILPS की ओइनसु मियाम यागदब बिल अमा थौरांग तौदुना लैरे अथुब मतंग बिल असि गवर्नमेंट ता सबमिट तौरगनी बिल असि पास तौद्रु फावा JCILPS की यौ लेपकिरोय था सिगी निपान की मतुंगदगी JCILPS ना यौ सिंग संगसिननब सेम सादुना लैरे हैना BK मोइरांगचाना मखा तारकली पांगथोकदोरिबा सिगुंबा रॉबिन हुड की निंगसिंग थौरम असिदा मियाम गे हैकत लेकत तंबगी थौरम असी अयुक की पुंग 9 दगी हौरगा पुंग 13 दना मियाम गे अदुगुंबा अखोगी फॉर्मल फंक्शन अमा पांगथोकनी फंक्शन असी पांगथोकपा मियाम गे लेकरपसि लोइरो मतुंग नुमिदांगी पुंग 8 तारकपा मतमदा मणिपुर की युमथोंग खुदिंगदा लैरक कोनचांग लंबी खुदिंगदा मियामना मैरा कटपियु माइनॉरिटी अमदे अदर बैकवर्ड क्लासेस महिरोई सिंगी कुमजा इंग्लिश सिंगनी 13 दगी सलिब सही असि फावुगी पिथोकपम थोकपा स्कॉलरशिप सेल्फम सिंग पिथोकतबगी मायोक्तंग असि ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एम सुना लुचिंग महिरोई कांगबु अमना नॉर्थ एओसी द लेबा माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की डायरेक्टोरेट थोमजिन क्रे महिरोई कांगबु सिना महिलोई सिंगी महिरोई सिंगे हक मत कनु स्कॉलरशिप की सेंफम पिथो हाइना पीएन खोलाव कया लाउदुना डायरेक्टोरेट असि द थोमजिन डायरेक्टर उनन बहोना की अदु महिरोई कांगबु असना डायरेक्टोरेट असि द योरकपदा स्टाफ सिंग लोट किदुना ऑफिस सो लोंचिदुना लेरम की महिरोई सिंगना हौरकलिबा इरांग नमरम ओइरगा MOBC का थंगन लेबा अतोप डिपार्टमेंट सिंग स्टाफ सिंगना मथौ हुंदोकलमलगा कुमै येंगबुकुम येंगना की तंजादुदा पुलिस कांगबु अमा लाक्तुना महिरोई सिंग MOBC गेट वांगबदा होइदोक्तुना थमकी तुंगदा महिरोई तरुक खनगतुना डायरेक्टर गा उनन बहोनाबदा लैते हादुन उनन किदे हिरमसिग मतंगदा एमसु की सेक्रेटरी जनरल मंजित सरांग तेमना फोंदोरकिबदा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अमदी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मखादा लमदम सिगी लैरिबा महिरोई सिंगदा फंगनगदा स्कॉलरशिप की सेंफम कया ngasi फावबा MOBC की डायरेक्टर मदी मरी लेना ऑफिशियल सिंगना पिथोक्त्रिबा सि लाइबक्तिबने महिरोई सिंगी फंगम तोप सेंफम मतलिवा MOBC की डायरेक्टर की मथक मणिपुर लेंगाना मफम लौथोकदबने लोइना अथुब मतमदा पिथोक्त्रबदि एमसुना मखातान अकन बखोंजंग सिंग संगसिनगनी फोंदोखी निंगसिंग याबदे स्कॉलरशिप की सेंफम पिथोक्तबगी मायोक्ता MOBC की डायरेक्टर की ऑफिस ममांगदसु एमसुना सो लोंचिन बलई करबने PK Singh Committee की inquiry report lebak miyam da khangandaba sina department asigi official singa amadi mari lena balenga ki miyoi singa manarakanda loktunaba manba thongam khak chatharakanda lamdam sigi minority amadi OBC meru singe ba lairaba khunai miyam gi phangpham thokloba chakthung matle haiba si ta singna mayak singna form khak oi haitare maram maduna ngasi ta singna department asigi mari lena ba director amadi official singna manipur lenga na charak pidrabadi MSU gi makai di makha taba akan ba khongjang jangsin ba matam punamuk ta sem मणिपुर लेंगा की लैरिब लोइसंग सिंह असिन पाइखलिबा थबक थौरम सिंह मियाम द खंगननबगी दमक थाम सुमना लोइसंग सिंह असिगी डायरेक्टर सिंहना पाउमी सिंह उनबगी थौरम ngasiदगी हौखरे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR न सिंदुना थाम सुमना सथगदुरब डायरेक्टर सिंह पाउमी सिंह उनबगी थौरम अदु या स्कूल द लेबा DIPR की कॉम्प्लेक्स ता चीफ सेक्रेटरी ओनबगी सोरना हौदोकी लोइसंग सिंह डायरेक्टर सिंह उनबगी ngasi aham नुमिरा से लौ सिंह लोइसंग की डायरेक्टर गा उन किबगा लोइनना उनबगी थौरम हौदोकिबा चीफ सेक्रेटरी ओनबगी सोना लमदमसिदा सथरिबा लौ सिंगी थबक सिंग असि मेकानाइजेशन तौननबा अमसुंग केमिकल फर्टिलाइजर सीजन अदना पोथोक हेना पुथोकनरबा माइकैदा कन्ना संगसिले लौ सिंगी पोथोक पुथोकपदा खुरौ थांगलिबा इसिंगी अवाबसि कोकनरबा सेंटर की लौफम खुदिंगदा इसिंग फंगननबगी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टेट असिदा पाइखतपा हौरे हेना फोंदोकी थौरम अदुदा लौ सिंग लोइसंगी डायरेक्टर यावना मखा थाबा ऑफिशियल सिंगा लमदम असिदा लैरबा प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाउमी सिंगा लोइसंग असिना पाइखलिबा थबक थौरम सिंगी मतंगदा वारी वाताई सानाकी कोई डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान से कन्न सेमी मणिपुर नोडल डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होय कोई IFCT नो ओहन से ना हाइरुने यारकते सुमना हजिकी केमिकल फर्टिलाइजर से सिनबा नतबा ऑर्गेनिक के होबा मोहंदा फार्मिंग तौरगा कोई चेंग पुथोकपबु ओरसु नत्रगा कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पुथोकपसु अचुंग प्रोग्राम कया पैकेटनबा कोई थौरांग लेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग से तौबदी मसे याम इनिशियल स्टेज नि हौबसी कया हौद्री हैबी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दी हजिकी सिक्किम खक्तनी
इंटायर स्टेट से ऑर्गेनिक है ना करें तो उसी मणिपुर दसु कोई ना ऑर्गेनिक की सीधा मेन फोकस से हॉर्टिकल्चर रोम नोइन फोकस तो हुई lau singu ki director Lois Ngasia nauna loisang asina lamdam asigi laumi sing da afo makal ki pothok yamna puthok ngam ga da ba afo sing laumi sing da fangalle center na lokal par rashtriya krishi vikas yojana national mission on sustainable agriculture asina singba scheme sing su mai pak na paikhat liana phongdoki plant health clinic aduga koi ki agriculture modernization in hill area aduga koi ki popularization of gauna haina shu shida koi manipur government shu kan hot nachari har piri shi adu ki kanaba farmers na phangmani na makoi na per hectare per area da makoi yield to normal yield pangidana fertilizer shi haplam dredi koi hujik manipur da leriba per hectare da average da 2.6 in average da hill shu yauraga tambak shu yauraga 2.6 pange which is higher than the national average tanyaba Director Singa Unabaki Thoram Sibu Selilang Liba DIPR Director Megachandra Kungwamna Tham Sumna Director Sing Unabaki Thoramasi Lenga Asigi Loisang Singna Paikalak Liba Amasung Paikalaka Tabak Thoram Sing Miam the Kangan Nabaki Damak Sin Banihana Fondoroki Manipur Gumba Akogi Lebak Akogi Jati Mayamu Kuntrat Community Kuntrat Kuntrat Leba Tonga Jati Leba Mafam Sidadi Mi Mayam Singida Akona Medai Kutanga Kamai Kamdona Akona Sarkana Paikaliba Tavok Thrang Sing si Mayam the Kangalaga Akogi Prajaga Akogi Sarkari Marakta Apa Marima Mutual Understanding and Mana Lehengadege Heba Adugi Wakalon Dugi Makaduda Akona Masi Thrang Sata Zabani Maka Tarakpoina Nukil Pungum Tabu Matamda Department of Horticulture and Soil Conservation Gimakok Officer Singna Gapaumi Singa Unaki Thoramada Department Asiga Deputy Director K Zogesh Chandra Sharma Additional Director AS Ningmi AON Ningthem Zao Amadiki Dev Data Sharmana Department Asin Paikalagliba Tabak Thoram Sing Amadi Makatana Paikalaka Tabak Singi Matanga Patsi Patokuna Kanganki Center sponsored Toba scheme Singiman the Mission Integrated Development of Horticulture Rashtriya Krishi Vikas Yojana Asina Singatongan Tongan scheme Kaya Paikat Pagi Wafam Fongdoki Loinana Deputy Commissioner Amadi District Officer Yoba Committee Amana Hyderabad scheme sing asigi beneficiary sing su Kanbaloi de have often Thamki Department officials sing aduna Makatana Northeastern Council project Makada Nilakuti da Meg Fruit Factory Sab Hore Factory Sabi Asam was sent from Gi Sad Marifutra di NEC na Putokani Loinan Lemori Basad Tarana State na Putokani Hari Paumi Sin Hangbuang Ipakum Wena Department Asigi Deputy Director K Zoe Sandra Sarmana Fongdoki Vada Lomi Singi Potok Yon Mutu Kudong Sana Naba Integrated Packet House Amadi Marketplace Masamazakya Sana Naba Torang Lairana Fongdorki Wing machine learning washing room Samtona Bokotong Naba Doraga even packaging of the way Abagi integrated pack house and Madun Suhanda Paikalani Society Gumba Dukogi self help group Gumba Sumba NGOs Haitare Sumba related to vegetable production fruit and vegetable producer Kangu Singh che Masina Masigi and Pudong Sabasi from the year 2016-17 Sidiki Hyderabad district to district officer Singh Deputy Commissioner Singh Moiga Pamnaraga Madugi beneficiary on a selection Toragadi Madugi Karam Kai marketing Matanga Koina Mateng P Base Pangibe Yagani Press Council of India PCI ki member of Sabati Mama nominee ki khong chatang asi Imphal da thunglakre timasina Rabindra Kumar Kesori Amarnath amadi KC Naik yauri timasina Imphal International Airport da thunglabada All Manipur Working Journalists Union Amzugi President Wangkemcha Samjai General Secretary Jit Ningomba Standing Committee ki member ki Saru Sharma S Nanda amasung Amzugi Advisor N Tombi Rasna Taram na oki Timasi Kongchat se Maruena Manipur Ladiba journalist sing Tengna Kudong Sada Sing Loina National Investigation Agency NIA Tenkang Kayada Lamdamasi Paumis in the Awab Piribasi Matang the Kanana Nabalakpane Taza Pawam Gimatungina PCI Timasina NIA official sing Infal the Kogani Lona Laikai Taba Wari Yamasagani Hari Infal da Tunglabaga PCI member or the KC Naikna Impact News the founder of the PCI Mui Om Sab Committee Asina Lamdamasida Pau Gilam the Tabak Tori journalist na Tengna Kudong Sada Basingi Marilenaba Tongan Tongan stakeholders sing Unagani
टीम असना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी DGP में होम डिपार्टमेंट ऑफिशियल सिंह उनन होटनगनी लोइना अयाब फंगलबदे चीफ मिनिस्टर गसु उनगनी हारी Press Council has formed a committee, subcommittee rather, to find out the problems in the conflict areas, problems of reporting, problems of journalists in the conflict areas. So recently there was some problem because of the NIA advisory, and there are also some problem because of that non-circulation of all newspapers. So Press Council decided that team should go there and find out what is the problem and what remedial action can be taken. So we will try to meet all stakeholders, journalists, government officials, NI officials. We would like to meet anybody who is interested and anybody who is a stakeholder in this issue. We would like to meet all. तुंगदा हारिबा सब कमिटी की टीम असना मणिपुर प्रेस क्लब ता मणिपुर द लेरिबा मीडिया हाउस की एडिटर्स सिंग उनदुना इंटरेक्शन अमसु तौखी हौजे हौजे मणिपुर द लेरिबा जर्नलिस्ट सिंग थेंगनरिबा अवाब सिंग मतंग दा मदे कॉन्फ्लिक्ट जोन द लेरिबा जर्नलिस्ट सिंग मरुओइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की दमक अनोब गाइडलाइन अम सेंबिरनबा एडिटर्स सिंग अदुना फोंदोखी सब कमिटी असना अंदक NIA ना मीडिया हाउस सिंग द पाउ की सोर्स हाइदो हाइबगा मरि लेनना पिरकप डायरेक्टिव अमदे प्रेशर की मतंग दा खना नैनगनी फोंदोखी ngasi interactive program da additional secretary home Rupachandra su saruk yaki Bharatiya Janata Yuva Morcha lamlai mandal na lamlai miyam gi loinana NFSA gi fangpham thokpa sing fanghan loina chief minister banglo tamna thomjin kre ngasi nungthil pung ama makhairom tab matamda BJYM lamlai mandal na luchingduna lakwa lamlai gi miyam aduna konung mamang da hawna kholau kya lauduna chief minister banglo tamna lakhi adu police ki team amna lakli miyam adu sanjen thong manakta leiba forest department gi head office mamang da thattuna makhata na chalan khide tungda chief minister unan naba BJYM gi luching bamanga police ka loinana chief minister banglo tamna chatki sei da wana pige hari se kadai da sakibunu sing se kanana lawkhibno office na ka hori bara karino haibu gi maram piu haibu su maram jisu seng na pibu ngam da moina government na su na pigi bo to noina poroga khoina wat pi di yaro adun noi sing si en be yaro ina lamnai kendra gi almost ayamba village yankhai mukse masigi ayamba 80% sidi sing en thokpa yaro ina maira paibi club adudaga koigi village authority na loina thingaga lay boji elhandadana cap and PD gi ministers di khoi thajaba leitre maram di man pirakpa explanation ma am convincing oi daba hai tare thoi be su ji ga man ngang thorpa si cha cha na daba su na piwa hai gram ni dum haiba office ta na hangu kan da DC da degi DSO da chat hangu kan moi loi makhu thangkale khoi kaim tu pai leite moina haijabai wani ado khoi su na pi khre khoi lamnai kendra di tawri si agent ka mantri oi ribsi ka ani si manaraga ne ba sanari si marak ta play tawri si Manipur National Food Security Act na bahaukrabasu kajamtong Assembly Constituency ki manungda lariba lairba praja singh dadi kanabu fanghandri Assembly Constituency si ex Minister L Jayant Kumar gi yumda ngasi paumi singh unabu ki thauram mada maakna phongdok ki bada Housing Fawda Assembly Constituency si fair price soap kadai laibu ki haiba khangba ngamdri beneficiary sing da fanghanga da ration card sing housing fawbu ko ina fanghan laitri hiram asigi matang da maakna mari lena department sing da satuna yengsilubu matamda beneficiary sing ki card ma di thajan ki form sing ase housing Assembly Constituency sigi MLA da khusina krana fongdora kyari लेजेदा मोई संगाव दी पुतोक से पैसा खरा दम बरु तोरगा सेंगिबो कार्ड सिन होजे करा बाय चखरके कार्ड लाइन अखोय फॉर्म जे कदा बाय लेगे ना हाइबे जे मसे इट इज अनट्रेसेबल थीबो खंद्रे प्रजा की मिहुत ओइनी हेतन लाकपिबो तारगदी अखोयना कैसामनो केंद्र की लाइर प्रजा लाख अमगी मखा द फैमिली इनकम लेजेबो कांगबु सिंने फंगम थों मखल हक अम स्टेट गवर्नमेंट सु शेयर अम हापब मी खुदिन मकी केंद्र खुदिन मकी मीनसु सिगी चेंगजे फंगनरबा अखोय कोता फंगम थोक सियौनो पीदे हबि क्लेम तोर मतम जिदा अखोय की कैसाम केंद्र ते फॉर्म जे कराय बाय लेगी खंगदे Pasoi Assembly Constituency da PDS ke agent or mamui tara taret BJP da yaw khra na numit khuding gi phong paw se sing amadi local cable network thing da yaw clip paw se kanagumba mioi khra na lautur na raga masa gi khudong sa phangna na bagi damak aron ba agenda amada samjilaga Pasoi Block Congress Committee bu lan honor na bhona bani amadi condemn tawi hana committee se gi Vice President Sadokpam Nopok ngan bana phongdorok li Pasoi kendra gi miyam punamangna लाइबा थौसिनसिंग असे अखोई लाइबा जनरल इलेक्शन की दमकता खुदोंग चाबा लौबा अमसुंग कांग्रेस को माइथिबा पीबा ngamnabagi होनजबा मखन मथियनगी अंगक लालोमनेना खनबियु
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯨꯝꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯁꯤꯡꯃꯥꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ BJP ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯈꯨꯔꯈꯨꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯁꯤꯡꯃꯥꯡ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 13 ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯣꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ MLA ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ हनबा यादबा अखोई मणिपुरी सिंगी थोना लिजे अखोई मणिपुरी सिंगे लेरिबा मकन मका तारिबा खुदारिबा मयाम से मकन सिना अखोई बसि थानरोगी लंदन स्टेजा अखोई न बराबर फिल्मोंगी थादन लाई तुंगदा लापा श्री बोइनावी पुंसीदसु हेना चापला मसी अंडर 14 मिसी ओय पतलतना माना मिश्योर रेकादसु अखोई इंडिया की ओइना अचोबा सानरोई मणिपुरी मिचत पुरकनबा ओय ओइसनु Education Department School na haukiba English ngani 13 gi October 19 book purchase committee na hanana khangat khraba leibadadi walhob lyric singi writer publisher amadi supplier sing English ngani 13 so English ngani 13 da fongba category khudimak department lainan namagi damak lakliba August 19 fawgi manungda supply tarok naba serol amada khangalakli akupa marol Directorate of Education S ki office tagi khanglaba yagani hari India government ILP bill ki mayok lepa laite lamdam asigi miyam pumbana yab issue singda Home Ministry na mating pangani hana Ministry of Home Affairs Government of India North East ki Joint Secretary Satyendra Garg na phongdokre Senapati District ki Henbung Dalaiba Krishi Vigyan Kendra da ngasidagi hoduna pangthokadaba numit 3 ni oiba Commercial Floriculture Training Program hodok lakiba Satyendra Garg na bill asina maram oiraga lamdam asida sarang na mathokliba si thoktana state government na miyam ga wari sanaduna yana purakadabane miyam na lamdam asigi yaifan na tawda central government athing laiti phongdoki Ever since I joined Ministry of Home Affairs and handling Northeast, maybe my job is to handle situations which are not so good, and you know the situations. Like Manipur itself has given me enough reasons to, talk to government of Manipur and maybe worry about many of the things, including whatever is going on. Like you have got all sorts of issues, including like even today, like 9 dead bodies are lying in Churachampur. So maybe my focus is more on security and internal security and overall security situation in Northeast. Autonomous District Council bu state government thawai bidra na National People's Party na PNW phongdurakli Gandhi Avenue the party sig office tanga si pangthok pawgi mifam da party sig state unit ki president Thangmilian Kipjen na ADC ki member ama manung matam sadun laikhidraba matung tha taru ki manung da by election tawgadaba du tawbidre mamang gi tam English ngani tarada ADC ki member ama laikhidraba matung maraki mikal pangthoktuna adumak loisin ki ADC ki member adugi zagada phangpham thokpa saktung adu state government na kadaida sinakrabage loinana English ngani taramanga da pangthokiba mikal matung wasak loba numit taruk ni matungda Sadar Hills ki member Hakulen Songloi laikhidraba matung sahi ama fazil aglo fawba damra ki mikal pangthoktan lairiana phongdoraki adu jikta ho han bigisu ne kolam songloi gisu sahi ani en wali adu su tobidre ujikisu sibase wasak pallo matung numit taruk ni ge matung da sibune nasi faw election to do su karigina adu number 2 dana every council has 24 members plus nominee any orgadamne nominee any suna koi constituency du minority election su le pasu ngamdaba ka pasu ngamdaba adugi zati sindu nominee on pakka aimne adu ngasi pa pakka basu karigi Haukiba numit nini humni gi mamangdagi nong kana subana maram oiraga Imphal Turel amadi Iril Turel gi mai wangkhalakpana Kanchibut treatment plant ki intake motor amadi pump house mau sagum ising singkhatpa yadre Turel gi mai hantaraktu fawba Kanchibut water supply na kon mafam singi consumer singda sang naina ising piba ngamkhiroi hana PACD gi cherol amada khangalakli Speed post ki khutang da lakadaba PVC card printer gi parcel amagi mahuta firol haptuna tharakre Tourism Boris Koba Kaisampata leba miyoi amana
CAC DID की खुथांगदा CN PVC printer among us Indian Post Imphal speed post Yorokpagi Satuna Yenglubada parcel adu khara singna fawbudagi hangdoktuna yenglubda firol ngaka yorum kibanari Voris na fondropugi matung ina speed post ki manager the complaint tawraba su tabidre deliver tawrehana sign bu tawkrabade port adu amuk hanba yararoi speed post ki daita natte haba wafam sing thamlaki hari asigma thawdo kya tatana thogi basiga matangda mari lenaba singna miyeng changbi yohana su Boris na fondoroki पोचे खोइना कमाई तौदगे न स्पीड पोस्ट की ऑफिस सिदा हंगो मतमदा ngसाई मोइना सिगी पोस्ट सिदी मोइगी रेस्पोंसिबल लेते नंगी बॉक्स तो जितना नंग मपानदा हांगुगेरा नत्रगा नंग पोस्ट ऑफिस की मनुंगदा हांगुगेरा डिलीवर्ड पु हाई खरगदी मोइगी रिक्स अमता नते न हाई रिक्स ngसाई पोस्ट से तसेंगना CSC गवर्नमेंट मो महाराष्ट्र दगी मोइना थारकपदा 15 गी जून दा थारे 15 दगिना 18 बौसे ट्रैक लिस्ट यंकान दा लोइना अपडेट से लेरमे 18 से मोइना हाई सना डिस्पैच टू इम्फाल है 18 दगी डिस्पैच ऑफिसना 5 days बुकिंग आइरमे 25 जून साइड स्पीड पोस्ट लागा सिगी पोचे हुजिपो योरक्ते कितंग एक्सपेंसिव ओइबनेना कितंग क्यूरियस ओइ अमते येंगबियो हाय मतन मोइना सिदा कैमता पोचे योरक्त्री योरागदी सोइदना सोमदा थिनबिरकनी हायबदा ngasi फुरित खुंगाव ओना मोइना योमजल पिरकपने पोचे ngसाई प्रिंटर की वेट तो मानना पोट कप खरा हपकनी खंगदे माइ तौर पोचे पिरकपने कोई पोस्ट ऑफिस ममांगदा हांगिनी अदो मैनेजर से मतमदुदा Ziribam की बरोई खालदा मपी काउंसिल के तरातरुक सुब मपो कुमन थौरम पांगथोखरे मपी काउंसिल के प्रेसिडेंट एन बिमोल मैते यावना पांगथोखि थौरम दुदा बरोई खालदा थेंगनरिबा अवार पास सिंग मातांग खना नैना की लोनना जिरबाम की नेशनल हाईवे दगी इसिंग लंबी द ही तोंगना पुंग मरी रोम चलग लेबा मफम असिदा हौजिक एजुकेशन अमदि मेडिकल के लमदा सोथरि बिसिंग असि मरी लेना बिसिंग यंग संगबि ननबा थौरम दुदा सरुक याकी बिसिंग पुंगनिंग सिंगसिलकली matang aswaida break am lawjage manipur amadi malam ge tongan tongan i paw singal loina na ai khoi break te gamna thuna hanjarke impact news pu yeng ta dun labiyo. The first urban cross hatchback Datsun Radigo with 800cc. Subnatagi lak anigal singi punipan piba car asigi features singdi ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Book to bihoro gari asi ngasi mak showroom da laktuna leire. Test drive kidamak lengsin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Radigo. Break ke matungda mayam bo amana taram nokchari lonena bulletin asig makhataba pausing miyam da pijari mamang thagi kunma panda thawbal moijing thawbal mayum lekai da thoke ba thawdok ba mayum da siraga leramba moijing wang matabadi Mohammed Rahman bu lekai asidagi Zakau Rahman sai kuntramari amadi maki manau no pa Atiku Rahman apokpa Batu Rahman ani na hat pane na maral siribasi yaning dena thawbal moijing thawbal mayum lekai gimioi singna fongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthoki pau gi mi pham da lekai du masjid ki imam sahib Naziruddin na fongdor ki bada lekai dom na pot sayam de mal chang kya mangnarak patagi hauki batang kun ma pan gi numidang pung tara makai tab batamda na ito ko ba number 4 yole have myo em gi yum da drug ki mayok da drive sa thaki maduda Mohammed Rahman yawn myo taruk taret guli em de number 4 sa du na lerma thengna ki lekai gi myo sing anduna makoyu fa aduna hauna bi matung ina masjid ta pusin ki amadi makoi sing aduna amukhana nisa sar haina wasal an ki tanja adu da Mohammed Rahman di mayum da sien ki bane mathangi ayukta Rahman masagi mayum da siduna leram ki masida Zakau Rahman amadi Atiku Rahman sena de makoi ani ase pungkun mari gi manungda thadorok na ba apil tawrakli mahak mag apana na sikre hat ke hayi bsuna te si han hat ke hayi bsuna skide koi ko na tabani mahak yawram hayi bdu amam bdini kam khang kidre maran leitaba myu ani si thadok piu hayi jabasini maram di thadok taba taragadi drive chathurui bai koi leiriba mohalla da mipung khudi masi koi bo arrest tu hayi basi koi gi hayang chu chatkini koi aju arepani pung kun mari ge manung da koi ni bo thadok piu hayi bduni
इंग्लिशिंग अनि तरा मंगा एप्रिल अनिदा लिलोंग nganglou lokon da khergaw makha lekai dagi Mohammad Nawsat Khan bu tamthina halaga thamlambada senaba kaira ong lekai dagi Nasir police na faba ngamdana lakpa du mamang tang kuntra da Imphalis police na fangai dagi faba ngam kibaga loina na hauzi hayang police station leidiba sida wahong pahong tawduna November ni manung makha ta chene bu miyoi sing adu fan na Manipur gi chief minister da memorandum of vision grey मिहात सिदा चेनरीबा मियोय खुदिंगमक पुथोक्तुना अथुबा मतमदा चैराक पिबियु करिगुंबा नुमित मरीनी फबोगी मनुंगदा मिसी सिगी मतांगदा लंगला लंजिंग पुथोक्त्रबदी मणिपुर सरकार अमदी पुलिस डिपार्टमेंट की मथक्ता तोंगान तोंगानबा एक्शन हाइबदी जेसी क्लब मैरा पाइबी अमदी इमुंग मनुंग लेबाक मियामगो लोइनरगा खोंजंग कया अमा चंगसलकनबासु सेम साबा लोइजरे Muslim Singi Sagen Tha Ramzan Kumai Kamari Lainana BT Rot Leba Manipur Pradesh Congress Committee MPCC office da iftar pangthokre iftar thoromadu MPCC na simna pangthoki bani thoromadu da MPCC ki president yauna party sigi luchingba singa masung Muslim ichilin aukyan sarup yaki thoromadu sarup yaki basingna Sagen Tha gi nomugi oiba sara henba thaduk tuna numidang waram aw atum saminaki aw atum saba loromatung Muslim Singi dharma gi hauna bi matung ina namaz zone ki Muslim Singi Saurabu Kumai Idul Fitr and Lakpada Manipur People's Party na Lamdamas da Laiba Muslim Isilin House in the Yaifu Pausel Pirakli Kundrakpam Kendra da Laiva Purum Muslim Singda Id Kumai Harautayam Pangtokpa Ngamnan BJP active member Dr. K.H. Kalana Sanathan and Bolam Singh Tokre Purum Muslim Singa Dr. K.H. Kalagi Tungi Punsida Mai Pako Ocean of Hanasu Yaifu Mangol Supi Kiari BJP Manipur Pradesh ki active member Khongkham Robindrona Mayang Imphal Assembly constituency ki tongan mofam singda leiriba Muslim singda Idul Fitr ka mari lena sana thangno polam kaya ngarang yenthokre yenthokpu ki thoram atuda BJP Mayang Imphal mandal gi thaupu ba sing Mayang Imphal municipal council ki BJP councillor sing su sarup yaki BJP Manipur Pradesh ki State Secretary Lesangthem Susindro Elias Yaimana Hauzik Turel gi mai hengalakpatagi ising isaw lakadra haina miyamna mi paiba fauna ribasi ki damak yengduna Khurai Assembly constituency ki oina helpline number ama hangdokle number adudi 7085191352 ni Susindro na ngasi paumisinda phongdorokpada miyam gi mateng khara do oresu pamba ngamna ba khongthang asi paikat pani mafam khara dadi ising isaw dagi ngakthokna ba hanan dagi sem saba loi kre sohairi यामना हंथन येंगमने हाइबजे कुराई केंद्रगी एमएलए न ngaraंगी प्रेस ब्रीफिंग दा मसुना सी खबर दा कागज दा मयाम हापकपसे मसी यामना लाइबक थीबनी कुराई केंद्र प्रजा म्याम गी ओइनदि चेंग किलो 13 जी पाक्तकना फंगबगी दका लेत्रबा मी अमदा फंगबम थोप पोतो पाक्तकना युमनों खुदिंगमक्ते येनब ngamba माना यावदेना हाइबजे खुराई केंद्र की प्रजा मियाम से उसितबनी अदुना मसुगुंब उसितब मियोय से मसी अखोइना परा तंबीब दका लै India ki oina scheduled commercial bank am oriba Bandhan Bank ki branch ama Manipur ki han boin Thangal Bazar MG Avenue da leba Hotel White Palace ta ngasi Manipur ki Chief Secretary ona bagi sona hauna bi matung ina sanga kre tharuma da bank asiki zonal head Ranjan Gangopeti Dr. Kala amadi bank asiki staff sing na sarugya ki zonal head Ranjan Gangopeti na phongdoki bada bank asi hanana Bandhan Financial Service Limited haina microfinance company amon oidam ki adubu India gi state amadi union territory kunma panda BFSL gi branch listing ani kunithoi bank satruk maripu taret amadi ATM sani kuntra taret laire BFSL gi DSC branch ama Imphal East ki Jiribam da December English ani tarahom doi gi mathok taw haukre bank asina pirib khudong sab sing lamdam asigi prajami amda khrada wor sukana fangal lagani phongdoki Chief Secretary O number Kishon Fongdokibda Manipur Sigma Nationalized Private Bank Mayama Masanglak Asina Lamdamasi Economic Development ki Aphaba Kudam Amani Fongdoki Hana na Manipura business tawa Kiramba adu Yamna Hantare Haba adu Tak Pani Fongdoki Manipur was considered to be an unsafe place for doing business, but I think that those days are over and we are very glad to have a new branches being opened in Manipur that provides the platform
for a lots of entrepreneurs and business people to have access to the banking services. I mean, banking services is not only providing loan but also depositing money with the bank. Hausit pangba pawam ada hausit numidang waram pung mangaga minute kunmari satpa da waida Thawbal athokpam near DC office ta ICDFC Bank Thawbal branch ta mioi taruk na overpower tawduna bank staff taruk security personnel ama housekeeping personnel ama yauna makoi singa dubu mioi taruk na overpower tawraga lupa crore ani dasmik ahu taruk 2.6 crore cash amadi gold sana sing bank lut tawkhre na hausit ngak ki mamangda phangba paw man hairi 2.6 crore amadi sana sing mioi taruk na bank staff sing adubu overpower tawduna lut tawkhre hari loina makha taw fawda more custom preventive force nangasi more gate 2 da leiwa no man's land lam tu sengdok ki thabak ma sathakre leptana surak nongna fibam ka hena so alaba ma phamasi gi lambi da volunteers in nung tha duna lambi asi khara do wada bas phana na basemjin ki Politos Quick Chicken Restaurant hana mingthon ba fast food amang asi singjamai chinga matha hangdokre Manipur gi tongan tongan mafam singda iramdam sig miyamna yamna pamna sana riba makha kya gi fast food restaurant sing kaya lep palaitana miyam gi seba tawduna lakpugum Politos group ki ani siba restaurant ama oina ngasidagi hauna tongan tongan chicken khaktana sema fast food sing miyam da fangan ba hokre ningsing bai group asiki an restaurant na DM college gate ki mayok na bada leiba mafam da hangdoktuna miyam gi seba taw ba hokrabani Yaskol Assembly constituency ke social worker amadi BJP ki active members oirabani ngomam Helendrona Katsaba Brahmapur Kongman Mangjin da leiba Mangjil Maira Lamjing Lup ki sanglen ngasi haunobi matungina social worker asina sangakre hariba Maira sangase Women Welfare Organization Kanglai Paki office oiribani ngasi ki thorma da Mangjil Maira Paibi Lamjing Lup ki president Brahmasari Miu Memcha secretary Langoljam Ongbi Lina amadi Lubasigi atai members sing saruk yaki Academic session English ngani tara ki BV Science amadi AH degree course ki state nominee oina tamnan naba selection list Directorate of Veterinary and Animal Husbandry ki office ki notice board thoklei maramasina selection tawraba candidate singa tha asigi tareta counseling tawna naba office asida lakna naba directorate asigi director na thadorpa si role amada khangalakli Hauzik sanabagi pauda AITA under 16 year boys and girls championship series tennis tournament ngasidagi haukre ngasidagi sana ba haukiba tournament asigi nupa masa singi match singda atafna Venu Isorbu mapan sinoda Rahul Pamaina Adipapu mapan marida Luching Lukramna Gorapu mapan namada Justin Pamaina A Mahespu mapan namada Risan Brahamna M Nisanpu mapan sinoda Kotharina Nihalbu Kothari Nihalna Kataria Yufu Mapan Marida Lunana Hasil Sruzana TS Razipu Mapan Anida Mighty Pibangamki All India Tennis Association Miyang Makada Manipur Tennis Association Sinduna Lampel Patlay Officers Club ta ngasida ga hokiba tournament sa India gi tongan tongan state sing gi lakba nupa masa amadi nupi masa tennis sanaroi kunmanga na saruk yari Imphal West District Bodybuilding and Fitness Association gi English singani tara taruk gi English singani tara nipan fawbada thaupu da mioi sing khan khre tha asigi hom da pangthok kiba association asigi annual general body mifam aduda TS Kesona president L Dolesor na general secretary loinana treasurer oina AK Mani Tonbu khan kiba loinana association asigi nauna thaupu da joint secretary ani amadi executive member oina mioi taret khan khre na association asigi general secretary na thadurok chirol amada khangalakli Matanga Swida Bulletin as attention judging Mangwana headlines Zamuna Tamjari. State Minister Okran Bobina Lunga is Singa Wadi Sana Yana Purakre, Lilong Sanja from Logan and Lady Bamio Singa, Yum the Handin and so Apple Daukre. Contram Ratan Matak Lautok wanted to take Lokop Yoad and Taki petition with case Manipur High Court and Lokatre Makata hearing July Taramato the Sataragani.
स्कॉलरशिप सेंट्रम सिंह पिथोक की मायोक तंग एम सुना लुचिंग माहिरोई कांगू अमन नॉर्थ एओसी लेबा एमओबीसी के डायरेक्टोरेट थोमजिनख्रे मणिपुर लेंगा की मखादा लेबा लोइसंग सिंह डायरेक्टर सिंहना पौमी सिंह था मसुम उनबी थौरम चीफ सेक्रेटरी ने DIPR कॉम्प्लेक्स हौदोखरे मेंबर अहम साब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम इम्फाल थूंगलख्रे मणिपुर की जर्नलिस्ट थेंगनब खुदोंग चादबसिंग खनगदौरी